Pwede Deputy Speaker Kalome. Ipatian Shwaina Leven Himna in kan budget session kan sitting Nungber kan lo theng ta Patian Nena Tharin Lom Thu kan Soyanga Din He Muna kan Omve Theina Chan Aizo South Tree kan Bial Mi Puite Chunga Nang Makal Tlangin Atharin Lom Thu ka Soile Ani Evoina Hian An Siar Lok Du Kania Pwede Deputy Speaker Iphalna in kan CM Zawng takle Finance Minister ni Bokina budget speech tun lai khovela hian mi pale me che intluk plan na sarkari na ngai poimo hlea chuwangin tun trum budget a hian a voi khanna atan gender budget statement po kan phartel don ani ti in gender budget statement aron pharta ani tin rorel na insanga me chia pathum arwala kan omtrum alo ni boknen a fu len ka sia heng awang hian lom thu kan soi masa Chuti rualin chan sang awangin India rama third 5-year plan ahlo chama kumsang khazwa somruk paruga tanga somruk le pakwa inkara khan plan holiday te po lo puan ani to khatiang te India ram pumpoina kan ma chon thei chuan kan se ta hian year of consolidation hi puang lo ta ila kan ma chon ve palang ti ahlo oma chuwang chuan kan sum din hun bi chian na in en chian na le in ren chem na hun a bul kan hantrana sarkar kumthar kan hantran thei hi a fin thlakin ka ria kan chief minister chunga lom thu ka soi tu ani chuan demand number pakuan le som le palina hi soi pol lo thei ani lova hi kan soi amayanga finance minister pulal du oma demand ani kan state in real bol na lai mu tak chu kan shat in finance department le planning and program implementation te khoi hi ani lo thei lova an na chak theinan officer le staff do kan tam tak pal tlang ngai thin hi ti tlem ni se ti in du thu kan lo sam ve thina chanchu kan shat ve china po Deputy Speaker Arunachal Pradesh sarkar te po in hun khata an lo chhun fina finance le planning department te an lo chhun fina ti chuan ol sam jok le zang khai zokin asap tungin a shortcut jok te po in thilan local pui to thina chu tiang ang te po chu kan rama hian ti ve thei ani em ti te zona zo pa le suggestion siam pa in kan tar lang ani tin kan sia thewangin central sarkara planning commission ti top ani nuwa hey niti ayog kan andina kan neya kan mang chawani niti ayog deu hianin kan state planning board te po hi revamp state planning and finance board tia han thlaka alayer thuil tu kaltlang lova the state planning process anga sum le pai in enkol na mun khata kalpui ani chuan hun le tha le sum hemi tha le zung le in ron ton na tam taka hi atlem pha thein kan ringa chungte po chu kan hantar lang ve ni sela Deputy Speaker hey mason na thok tu department ten concurrence kan ti te approval kan ti te permission kan ti le sang la tura an tlan kwal na kong thui lu tu khi ti toidan om se ti khawar de lekin kan soi ni sela e chu tiang ani chon kum khat chungin tun aya tam le zwali na te po kan tho the adin omani chuba ka mason na thok tu align department te intersector le interdepartmental issue an nei hianin department pahnia an tlan kwal siam te alongai thina heng te po hi department pakhata ti fel mai thei ani em ti te azang khai zong le aol sam zonga digital asia to kan ni awangin chutiang zong malang na te se kan tia changtu minister po in min lo shiat pui sela atha ome chutiang kan ti ni chuan kan ram ma so na hian bungthar akai ngei kan be se ya timely completion of projects kan ti chin kan soi cham chi kan hlado kan cham chin te po hian in omzia nei pha kan ringa kan be se ani chuan point dang le chuan en dik tu tur te hi ana thok tu hian an jang tlat thin hi a fel hlel deuin ka hria kan ma son na tho dan tu ro man na e planning ti turon an oma tin en zui tu abo zui tu te a monitoring le evaluation anom le an mo phurna hianin low in concentrate sela department hi an mandate hian low omin low thok mai sela chu kan ram hian a chhor zokin kan ringa chu tiang ani lova kan tho ko pa kan in po ko phian ma son na hi atlem hian ati thruan opin ati muang thinin alanga du Thusama Peichon hemi state sarkar flagship program te po hi dedicated board aniamo agency ang te po hi omta sela chung te chon lo enzui sela hei aya sak chon tle ngom pel de wa dan li gam pel kan soi chum zom le zel do nem kan ti da pa ngai nga le chan ve wale soi chum zom wale Deputy Speaker Kalome tun aya chakle zwala dedicated board kan nei ni chuan ma kan laga flagship program ti lotlin konga po sarkarin ke pen ngei thei kan ring ani chuan
Minister Pula nging lova mar demand sports demand number som ni panina sports and youth services hi kan soi velo kanga hey smart city project atanga siam khel mual kha kan soi na sa hun masalama khanin minister nge po hian zo na achanga chuan mun sang bial sanga malak na an soya khanin kan bial chunga mun pakhat so tarla nala ni velova minister in remati chuan hei hi a wine up na khongain ron tar lang theise limena son field siam mekani a so ta son kashiat solo chuan bible cheruk le noi somnga le pakwa sanction ani a ti chuan a field so tia han tlan thoka en mai hian field puitlinga kan standard size kan soita ka kha atlin che mot zona oma chungchu min en puin min alo shito mt tele atlin lo chuan revised hey ani malak na a om to mt kha ka zona ani a voina hian min chana min shia tir ngei po ka phut tlatani tin deputy speaker I thut lai ni boka isoi ve thei bok si lawa ke ma hian in bial lam kan soi telanga kolasi bial lama khwan upc zoram sang lena football playground te le nula remsiami hockey playground tour te po I lo donate to ani ti te kan ria a chuan mun ma thatak an neya hamaro chu khangkha engchin nge kalpui ani kan minister hian khongai takin remati chuan min chang sela ti hlotlin ani don to mt lai kha I thut line kan lo soi sak kan lo zo sak che ani te chuan ila soi thaberin ka ria vale hello me demand number pasarina hian excise and narcotics chungchang hi kan sei vele lokanga hey sarkar in sa zoka rilo do tura waisen takake apen chunzom hi alomom ka tm minister po fakoma department changtu te pon fakom thokte jongsong pon fakom hle a chuti rol chon excise and narcotics department he department no pang tak nima sela state chunga zule rilo kai khwa khirna dan ndnps act te mlp act te kengko tu ania nodal department ania ta chuanin na thoktu in dailo na ten ichin laman soito a figure hi kan tar lang vereng denganga enforcement staff zanga somkwa pakwa omin post lu chu zali somthum pakhat vacant post sa aza somhile pariat ani a state chunga district shang khozol sai tuale na thial ti lowa chuan district office te station te an neya heng office an nei zinga hian aizol mami le long tlaya manchoin mi in anlo ho mek ani a chutiang te chun din mun ni wangin kan minister in asiat pui chu ka ringa ma lak theini sela staff in dailo na te po hi theito pin bo zui ni se ti in kan han soi ve ni sela tin lir thei phei chu an le na hi alo rei to tlang puya tin ral thom le man ro hi soi moi lo nem ka hret chi alova ani hi rilo ron tolu tu te zuya kutwar pal thei le nun na chan pal thei din huna ding an ni awangin hemikonga po hian thuam chak deuh lek te po a thome the chuan pu deputy speaker helai te hi kan soile lokanga hey ndnps actigan soyang khan mizoram in sang khan chukwa somkwa pahnia nodal department atana notify to a chuda chuanin ruihlo kan man te atiral dan tur a seizure a storage te a sampling and disposal kan ti rule sang ni le somni pahni te po oma helai kan soidu chu khotlanga tom ngai tak thanem ngai kan ram pasal tha ngo te pol sang ten ima an la a ruihlo an do thin ani hemi konga hian dan chunga zel ma kan lak lo chuan nakin zela po tu te mohan suak swal deu te dan theve thosi te na tlom ngai pol te an lo khin pal te le nge mo dan manga an chunga mala ngai ang chi te ompal ka hlawa wangin heng konga hian tlom ngai pol sang te po hian he ndps Caesar storage sampling le disposal rules among hian ma lo la zel sela ti kha ngen na toite nang makal tlangin kan siamani the chuan kan rama ruihlo kan do na sa chuti rolin aron lut ring thowa hewang hian mani lo ka kan soi zel to chungchang po kan soya ndnps hian dan dik tak le jakzo ka case an dispose zung chuan kan zel te po khu azlo tholin lo zia om thei do na ni ti te po kha kan tar lang le ni se ka huna zo trepin ka shia let's day hi atom nan kan soile lokanga demand number som ni le pariat na skills development hi warzo ka kalpui ni se atilaya kha suggestion ani a chuan hi state danga te chuanin sarkar hianin skills development fund te po lo da thin niom takania kan hanzir vel na hian atuna hian kan theilawa alarem chang lawani po in achang tu minister in a shethowa nakin lama kan sarkar sungdin mun thatzo khuna te po khang te kha kalpui ve thei ni sela alom omdon le ani chuan india sarkarin technical intern training program antia hi TITP antimaya emiatan hian MOU an sign pui ramte kan thalai te hi
ul samzo ka kan kal zung zung theinan heng language zirna chung zirna IELTS kan ti te Japanese German chung le chung sang sang ramina alo required ang zel te kha zirna hi kalpui theini selalom omdon hlein ka shia a State Skill Development Authority te po hi nei ve thei achak omta a State Skill Program mu mal zok le kan khotlang le nun phung mila training le thiamna kanin pe ka kanin zirtir chwa po hi a hun to hle ani le ka hun azova ka bo pel lawanga he kan Chief Minister Finance Minister ni bok le Sports and Youth Department the Excise and Narcotics les de Department sang tu Minister de demand he kan ramtan mason na thlen tu tak tak ani theinan pas ngei turin ka thope kalome